ndoda vuyosama yabalukala ndoda vuyosama yabalukala kodwa vuyosama lawe njengoba uyindoda ungakufuna ukwenzelwa njengoba uyindoda ungakufuna ukwenzelwa uyasibona isimo sinjani ufuna ukwenzelwa uyasibona isimo sinjani ufuna ukwenzelwa uyibona indlala ingako ufuna ukwenzelwa ukuzame ndoda ukuzame ukuzame ndoda ukuzame ukuzame ndoda ukuzame 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 ndoda ukuzame ukuzame ndoda ukuzame ndoda ukuzame yabalukala kodwa vuyosama lawe hayi ukukhala ngeke kusize abafana bakithi asiphumeni nathi siyohlwaya njengamanye amadoda utshalwa umfoka shuphu lemoto ongazi sanibonani bathandi bomculo ujumelela Izigi Zendoda umfana wale emtshezi ekompanini bayazi-ke abaningi ngithi anginazise ukuthi kungekudala nje sizomthubela i-albhamu entsha esihloko sithi ukuzame ndoda ngale ngoma-ke sihlose ukudlulisa umlayezo wokuthi la emhlabeni akupheli ngempilo kodwa nawe indoda ehlala iphokophelele phambili iphupho lakho ligcina lifezekile kuningi-ke sesikwenzile siyithola iy'ncingo kubantu abathanda umculo wethu nabake bayize i-albhamu yethu yaphambilini eyayisihloko sithi induku elokhu bebuzile ukuthi kanti iphi ingoma ngingqinamba-ke zasemculweni bafethu besihloko siphuma singena qinisekisa ukuthi sifuna ukunikhiphela umculo osezingeni eliphezulu iyeza-ke i-albhamu kungekudala isihloko sayo sithi ukuzame izotholakala nje kuzo zonke indawo zomculo la umculo udayiswa khona kuleli lakithi eNingizimu Afrika. Siyabonga.